Адахан Кимсабаевич, я вас искренне поздравляю с днем рождения. Желаю вам, самое главное, крепкого здоровья. Я думаю, что впереди вас ждут очень много больших дел, интересных дел. Вы сами прекрасно понимаете о том, что в жизни человека всегда наступают какие-то периоды, да, которые нужно будет пройти. И вы проходите, мы все видим, с высоко поднятой головой. Вы держитесь очень достойно. Вас всегда характеризует и вас всегда отличает человеческие качества, которые самое главное важны. Это ваша порядочность, искренность и доброе отношение ко всем людям. Это очень много значит. Поэтому я думаю, что скоро это все закончится. Мы обязательно еще выпьем чашку чая за доброй беседой. Еще хотелось бы пожелать, чтобы ваши близкие, родные всегда были живы и здоровы, всегда рядом с вами. И всегда поддерживали вас в любую минуту. Пусть это будет радость. Их было бы очень, хотелось бы почаще. Ну, жизнь такая штука, что она как зебра. Бывает и белого цвета, и черного. Вот. Поэтому еще раз с днем рождения вас. И всего самого-самого наилучшего. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Узун өмүр, чың ден соолук, бакыт талай. Ар дайым саясатта, ден соолукта, бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен аман болушуңузга тилектешмин. Ар бир саясатчынын жолунда ар түркүн кыйынчылыктар болот. Ошолордун арасында Кыргызстандын коомунда татыктуу орун алып, үй бүлөңүз менен, бала чакаңыз менен тынч аман эсен болушуңузду тилектешмин. Адахан Кимсабаевич, бүгүнкү 9 март туулган күнүңүз менен чын дилимден куттуктаймын. Сизге каалоорум кажыбас кайрат, ачык асман, үй бүлөңүз менен, бала караңыз менен тынчтыкта болуңуз. Азыркы мындай абакта отурганыңызга карабастан билебиз, сиз кайраттуусуз. Кыргыз Республикасында 30 жылдык баскан саясий жолуңуз, тажрыйбаңыз, баскан жолуңуз артыңызда элиңиз бар. Ошон үчүн сизге биринчиден кааларым чың ден соолук, сабырдуулук. Урматтуу Адахан Кимсабаевич, өздүк байрамыңыз менен куттуктайм. Сизге ден соолук каалайм. Эң негизгиси бул бекем ден соолук, узун өмүр, баары жакшылыктарды каалайм. Бүгүн сиздин адресиңизге көптөгөн жакшы каалоо тилектер айтылса, ошо баары орундалсын. Мен тилектешмин ошого. Ассаламу алейкум. Урматтуу Адахан Кимсабаевич, өмүрүңүзгө, рызкыңызга Кудай береке берсин, ден соолук берсин. Алла Таала сизге мындай өмүрлөрдүн экеселеп берсин. Иштериңизге Алла Таала сизге бул күндөрдө сабыр канаат, тынччылык, аманчылык, жакшылыктар берсин. Үй бүлөңүзгө тынччылык берсин. Иштериңизге, келечекте иштериңизге ийгиликтер каалайм. Адахан, иниме туулган күнүндө бекем ден соолукту каалайм, чыдамдуулукту каалайм. Азыр алдында оор убакыт болуп атат. Мен ишенемин, эртеби кечпи бул ак жеңиш биз тарапта болот. Адахан иштери кылат карта. Эң негизи ушу бекем ден соолук болсун да. Аман эсен ушул жылы баардык баракеттер артта калсын. Жакшылыкка кетели. Байрам менен.